Kutsanza kumshubela Mabhalane jikelele weANC Ace Magashule kude politiki. Umhlangano lobukadze ukhona wesigungu lesisetulu kuANC lobene kungaboni ngasolinye ukhiphe isinqumo sekutsi bonke labo labukene nemacala yenkhohlakalo kanye nalamanye emacala banemalanga langemashumi lamatsatfu ukuthi basulwe etikhundleni ukuthi made kuphotfulwe lawo macala lababukene nawo. Emalunga esigungu lesisetulu kuANC lafana naBongani Bongo lisekela lesihlalo eKZN Michael Mabuyakhulu sodolopha phambili eThekwini Zandile Gumede kanye naMabhalane walenhlangano eLimpopo Mdeni Msiza ngulabanye labangahle bathole Licembu ngalesinqumo kumbe bamiswe emsebentini. Mengameli ukuthi lesikhathi ngeke sisenjetiselwe kubuyeketa lesinqumo lesitsethwe. All members who have been charged with corruption or other serious crimes must step aside within 30 days, failing which they should be suspended in terms of Rule 2570 of the ANC Constitution. Ace Magashule lomnyaka lowengcile wathi yena angakhishwa amagala kuphela kungofale khethelekile. Kepha Magashule nyalo uyosebenzisa lamalanga langemashumi lamatsatfu ukuthi abonisane nebaholi baphambilini ngaloku. Lokunye lokube sekuyacinzetela kulabo labalandzela Magashule ngololudzaba lwekuthi lesigungu lesisetulu siphume nesinqumo sekuthi emalunga halenhlangano eme kancane kusekela lokhu lokubonakala kusicheme lesivela kulenhlangano lesitibita ngeRET. National Executive Committee therefore condemned the establishment of groups operating as an organized faction within the ANC to undermine the ideological and organizational integrity of the ANC. The NEC warned those who wish to subvert the ANC by seeking to create diversions that we will not tolerate, that are meddling in the internal affairs of the ANC. Akashiyoke nangaphandle mengamelwa phambili Jacob Zuma njengoba Ramaphosa uthe iANC ayitiyamanisi netiphimiselo tebaholi labaceka tebulungiswa. The ANC distances itself from attacks on the judiciary that seek to undermine its legitimacy and the decisions that it takes. Our Constitution provides sufficient safeguards against the abuse of power by any arm of the state, and any person who has evidence of any misdemeanor or abuse should make use of the available remedies that are clearly outlined in our legislative instruments. Sevele kukhulunyiwe ke njengoba bonke labo lababukene nemacala banikwe emalanga langemashumi lamatsatfu ukuthi behle etikhundleni tabo nobe batawumiswa ngulenhlangano. Umbuto lokhona ke nyalo ngolona lothi ngabe batawulandzela yini lolubito nobe cha.